Sakralna ljepota kamena u kipovima, skulpturama Pere Jakšića. Pero Jakšić, kipar sa otoka Brača, sretan je čovjek zato jer je otkrio u svom kiparstvu jedan skriveni svijet pun tajni, nama svima nepoznat i nevidljiv, koji se organski razvija i nadopunjuje bogatstvom oblika. On napušta osjetilnu neposrednost i odmiče se od osnovnog realističnog sižeja, a podloga mu je ipak nadalje organička materija u prepoznatljivom prirodnom okruženju. Njezinim preoblikovanjem dolazi do umnažanja geometrijskih oblika, kružnih prepleta, bliskih floralnoj ornamentici ili Henry Mooreovskoj stilistici, proboja i olakšanja forme kao antipoda zatvorenoj jezgri stijene. Čišćenjem i svođenjem oblika na jednostavne i osnovne likovne elemente, Jakšić ističe ono najbitnije u umjetnosti kiparskog stvaralaštva kroz metijerstvo, ali i originalnost osobnih zamisli, što je vjerojatno najznačajnije u njegovom radu na skulpturi u kamenu. Skulpture izložene ovdje u Vukovaru nisu lako čitljive i potreban im je osobni pristup i intelektualno spoznajni angažman u čitanju likovnog rukopisa. Zajednička osobina ovim skulpturama je apstraktna pojednostavljenost, ovdje iskazana geometrijskom mnogolikošću bez izrazitih detalja, ali s naglašenim ritmičkim ponavljanjem. Možemo im pripisati utjecaje podneblja u prepletu maslinovog korijenja i grana, u dinamici pokreta morskih algi, nestalnosti prirodnih mijena morske površine i prekrasnih nepoznatih dubina koje kamen svojom transparentnošću u ovom načinu obrade čini dostupnijim i prihvatljivijim medijem. Jakšić u kamenu ostavlja otisak ili portret svoje duše za buduća pokoljenja, kojom ne samo da pokazuje raskošnost jednog talenta koji će u ekspresiji života još dugo pronalaziti svoju snagu, već pokazuje da će se u višeznačnoj ekspoziciji svoga rada vraćati ishodištima vezanim za prometejsko i sizifovsko ljudsko prokletstvo, ali i snazi toga usuda, znajući ga maestralno pronaći u kamenu sa sakralnom čistotom i ljepotom, kako je naziv ovoga članka. Inače, izložba nosi naziv Svijet otajni, priča u kamenu Pere Jakšića. Veličina njegovog rada je u gesti i ideji prapočetka pokreta, u nagoveštaju te snage, u traganju, traženju, želji i čežnji za tom ljubavlju, u nakani odlučnog i sputanog bunta, u molitvi mističnog sadržaja, uvijek poštujući dušu kamena koju Jakšić nikada nije iznevjerio. Mramornim skulpturama, kipovima u slobodnim formama, nalik na svemirska tijela u izvanvremenskom prostoru i u izazovnom koloritu mramora pruža dojam uvećanog dijamantnog srca morskog vala koji djeluje poput kakvog zelenog smaragda ili plavog polutransparentnog safira. I na kraju ovog malog uvoda u Jakšićevo kiparsko djelo rekao bih da u njegovom opusu kamen daruje sve nas svojom putenom taktilnošću i posebnošću kristalne strukture koji je imao svoj život i prije nastanka likovnog djela, jer je izrastao iz skrivene grude i srca zemlje u čijem hramu je Pero Jakšić osigurao za sebe trajno sjećanje.